درود میفرستم به بینندگان عزیز رادیو آزادی با کاربران گرامی ما و همه آنهایی که این لحظه ها در آزادی ویدیو ما را تماشا دارند. شالگل خوجه هستم. در آغاز باز یک روز نو، امروز پنجشنبه دوم مای است و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و روزی خوب شما را در پیش باشد. در پراگ ما امروز هوای ابری داریم. قرار است روزانه تا 20 درجه گرم شود. در مسکو امروز باران میبارد. حرارت در دوام روز 12 درجه را تشکیل خواهد کرد. در دوشنبه امروز هوای بی‌بارش در نظر است. گرمی تا 24 درجه خواهد رسید. یک قسمتی روی دوشنبه چنوق شهرهایی که شمالی تاجیکستان را با مرکز پیوست میکند صبح امروز فرو رفته است. فروروی یک کوهپاره عظیم حرکت نقلیات را در این راه قطع کرد. دلیل عبدالله سخنگوی شرکت ایرس شرکت مسئول نگاهبینی راه در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه ساعت 6 صبح امروز رخ داد. با گفته منبع در این وقت قطعه کوه لغزیده حدود 100 متر راه را به دریا برد. سخنگوی شرکت ایرس گفت این حادثه تلفات جانی در پی نداشت ولی قطعه راه پورا خراب شده آن را باید دوباره برقرار کنند. منبع افزود فعلا حرکت تمام نمودی واسطه‌های نقلیات موقتا بازداشت شده است و تلاش دارند تا نیمه روز یک خط گذر برای نقلیات برقرار نمایند. از این سبب رانندگان عزیز از احتیاط کار بگیرید و گفته می شود که تا خبرهای نو اوید به باز شدن راه از سفر به این منطقه خودداری نمایید. دیروز صدها نفر از تظاهرگران در دو شهر قزاقستان جمع آمده و خواستار رهایی تمام زندانیان سیاسی و تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. 80 تن از آنها را بازداشت کردند. مقامات کاربستی زوری را رد می‌کند. قزاقستان روز 9 ایون انتخابات دارد چون نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق که از زمان به دست آوردن استقلال در سال 1991 رهبری می‌کرد ماه مارس از مقامش استعفا داد. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان تظاهرگران در نزد تالار بزرگ کنسرتی استان جمع آمدند و به سمت قرارگاه‌های حکومتی حرکت کردند. در شهر نورسلطان چند از تظاهرگران را در دو اتوبوس سوار کرده بردند. برای بازداشت بعضی‌های دیگر از کلتک رزینی استفاده نمودند. نورسلطان نظربایف که هنوز رئیس حزب حاکم نوروتن است روز 21 اپریل قاسم جمعرت توقیف رئیس جمهوری موقت را نامزد به مقام پرزیدنت پیشبری کرد. بسیاری ها میگویند یقین است که او در این انتخابات پیروز می شود. یگانه حزب رسمی در قزاقستان که خود را مخالف دولت اعلام کرده است گفته است که در انتخابات شرکت نمی‌ورزد چون در صورت شرکت همچون لختک حکومت معرفی خواهد شد. مخالفان و منتقدان حکومت و حامیان حقوق میگویند نورسلطان نظربایف که تنقید را زیاد تحمل نمی‌کرد و بسیاری از مردم را از حقوقش محروم کرده بود جریان‌های دموکراتی را دستکاری کرد و مدت طولانی در قدرت ماند. قزاقستان سرشار از نفت و گاز تقریباً 19 میلیون نفر اهالی دارد. نعیم جان سمیف عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی که به 15 سال زندان محکوم شد بازنگری حکم دادگاه و حداقل سبک کردن جزا را طلب کرده است. عبدالرشید سمیف پسر نعیم جان سمیف دیروز به رادیو آزادی گفت که پدرش در شکایت کاساسیونی حکم دادگاه خوجند را از روز 9 اپریل ناعادلانه نامیده. در عریضه‌اش به عنوان دادگاه ولایت سوات گفته است که خود را بیگناه می‌یابد. دادگاه در حکم خود گفت که گناه سمیف بر اساس 2 مدت تعلیم افراطگرایی و شرکت در اتحاد جنایی اثبات خود را پیدا کرد. سمیف در عریضه‌اش این حکم را خیلی سخت و وزنی نامیده است. او نوشته است که تنها عیبداری خود از روی ماده غیر قانونی رساندن، جایگیر کردن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسما اعتراف نموده تاکید کرده است که اختیاری با امید عفوی که مقامات وعده داده بود به تاجیکستان برگشت و امیدوار است که او را رها خواهند کرد. دادگاه اصفهان روز 9 اپریل در بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند پس درهای بسته نعیم جان سمیف 56 ساله و سابق رئیس بخش هینی در اصفهان را بر اساس 3 ماده کودکس جنایی غیر قانونی رساندن، جایگیر کردن و نگاه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افراطگرایی و شرکت در اتحاد جنایی را به 15 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه میزیست. جانبداران سمیف میگویند که او اختیاری برنگشته است بلکه از روسیه دزدیده و بدون اختیار به مقامات تاجیک تسلیم کرده شد. مقامات تاجیک این ادعا را تصدیق نمی‌کنند و تا حال هیچ نفر آماده نشده است درباره قضیه سمیف توضیح بدهد.
раёсати шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон рӯзи душанбеи 6 майро оғози моҳи мубораки рамазон эълон кард. ба гуфтаи масъулони шӯрои уламо ин тасбим дар ҳамоҳангӣ бо институти астрофизикаи академияи илмҳои тоҷикистон муайян шуд. раёсати шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон дар ҷаласаи рӯзи 1 майи худ ҳамчунин ҳисоби шаръӣ нисоби закотро 20 000 сомонӣ муқаррар намуд ки аз он 500 сомонӣ закот дода мешавад. ин ягона ниҳоди содиркунандаи фатво дар тоҷикистон садақаи фитр ба ҳисоби гандумро 5 сомонӣ ва ба ҳисоби мавиз 48 сомонӣ барои афроди тавонманд муайян кардааст. шӯрои уламо ҳамчунин барои афроде ки узри шаръӣ яъне пиронсолон доранд ва бемороне ки барои сеҳатшавиашон умедӣ нест ва наметавонанд рӯзаи моҳи мубораки рамазонро бигиранд, фидя ба маблағи 300 сомонӣ барои 30 рӯз муқаррар кардааст. созмони милали муттаҳид масъуд азҳар раҳбари як гурӯҳи исломии мустақар дар покистонро ба рӯйхати ҷаҳонии терроризм шомил намуд. гурӯҳи зери раҳбарии ӯ бо номи ҷайши муҳаммад масъулияти бомбгузории мардталабонаи моҳи феврал дар кашмирро ки ҳаёти камаш 40 сарбози ҳиндиро аз байн бурд бар ӯҳда гирифтааст. то ин замон чин мухолифат дошт ки азҳар дар рӯйхати сиёҳи созмони милал шомил шавад. бар пояи таҳримҳои созмони милал суратҳисобҳои байналмилалии азҳар ҳабс мешаванд, ӯ аз сафар ба хориҷ маҳрум мегардад ва кишварҳои узв ҳақ надоранд ба ӯ силоҳ фурӯшанд. бозам бармегардем ба хабарҳои тоҷикистон. валери чивери шурӯъ аз 11 майи соли ҷорӣ ба иҷрои вазифаҳои раҳбари дафтари барномаҳои созмони амнiyату ҳамкории аврупо ё худ саҳат дар тоҷикистон шурӯъ хоҳад кард. ҳарчанд ҷаноби чивери мудири барномаҳои саҳат дар тоҷикистон унвон мешавад, аммо вай мақоми сафирӣ хоҳад дошт. ваколатҳои туула юрюла мудири пешини барномаҳои саҳат дар тоҷикистон 31 октябри соли 2018 анҷом ёфта ва то ҳол раҳбарияти ин созмони байналмилалӣ ба вазифаи намояндаи худ дар тоҷикистон номзадиро интихоб накарда буданд. дар солҳои мудирияти хонум юриола дар дафтари барномаҳои саҳат дар тоҷикистон муносибатҳои ду кишвар рӯ ба сардӣ ниҳода, душанбеи расмӣ ин созмонро дар фароҳам кардани минбар барои мухолифонаш дар варшаваи лаҳистон аз ҷумла аъзои ҳизби ҳамакнун мамнӯи назати исломӣ айбдор мекард. саҳа низ бо дар назардошти бархе аз маҳдудиятҳо теъдоди кормандонаш дар тоҷикистонро коҳиш дод, аммо умедвор аст ки бо оғози фаъолияти мудири нави барномаҳо дар душанбе муносиботи ду тараф беҳтар мешавад. мақомоти ӯзбекистон гуфтанд омодаанд ҷасади умеда эгамуродоваро ки дар вилояти тулаи русия кушта шуд ба ӯзбекистон биёранд. вазорати шуғл ва муносибатҳои меҳнатии ӯзбекистон ба аъзои хонаводаи умеда эгамуродова изҳори таsalliят мекунад. сарфи назар аз он ки вай шаҳрванди русия буд, вазорат омода аст ки барои интиқол додани ҷасадаш ба ӯзбекистон кӯмак расонад. омода аст дар изҳороти расмии вазорат. вазорати корҳои хориҷии ӯзбекистон низ ба наздикон ва пайвандони умеда изҳори ҳамдардӣ баён кардааст. бештар хабар расид ки рӯзи 28 апрел як сокини 34-солаи русия дар мағозаи пятёрочкаи вилояти тула хазинадори мағоза умеда эгамуродоваро 21 корд задааст. вазорати корҳои дохилии русия хабар дод ки умедаи 33 сола дар бемористон вафот кард. вай 3 фарзанди ноболиғ дошт. дар шаҳри кӯлоб гурӯҳе аз довталабони кор дар ниҳодҳои давлатӣ танҳо баъди хондани суруди миллӣ ва адои савганди садоқат ба фаъолият оғоз карданд. савганди садоқат ба кору ватан ва донистани суруди миллӣ ҳоло яке аз шартҳои асосии пазируфтан ба кор дар ниҳодҳои давлатӣ дар ҷануби тоҷикистон шудааст. вале баъзеҳо мегӯянд донистани суруди миллӣ ва савганд хӯрдан нишонаи он нест ки корманд дар воқеъ барои хидмат ба мардум камар мебандад ва содиқона ба онҳо хидмат мекунад. али мадрахмонов сардори шӯъбаи кадрҳои ҳукумати шаҳри кӯлоб ба радиои озодӣ гуфт ҳангоми озмуни қабул ба кор аз ҳар як довталаб суруди миллиро мепурсанд. агар нобиға ҳам бошад вале суруди миллиро надонад, имкони пазируфтанаш ба кор кам мешавад. ба гуфтаи раҳмонов баъди пирӯз омадан дар озмун ва фармони раиси шаҳр барои қабули довталаб ба кор, ӯ дар ҳузури мақомот савганд мехӯрад ки вазифаашро аз рӯи қонун софдилона ва аз рӯи инсоф иҷро мекунад. баъди савганд хӯрдан навбат ба қироати суруди миллӣ мерасад ва корманд баъди ин дар ҳукумати шаҳр
корро оғоз мекунад. ба гуфтаи коршиносоне ки радиои озодӣ бо онҳо суҳбат кард, пеш аз ҳама музди кори кам ва эҳтиёҷи кормандони давлатро маҷбур мекунад софдиливу инсофро гӯшае гузоранд ва бо тамаҷҷӯҳӣ ва аз роҳҳои дигар аз ҷумла гирифтани ришва зиндагиашонро пеш баранд. ба гуфтаи достони кулли Тоҷикистон, соли гузашта 22 мансабдор барои поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандон ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуданд. аз ҷумла 3 нафарро барои бепосух мондани беш аз 100 муроҷиати сокинон ба зиндон маҳкум карданд. савганд хӯрдани баъзе аз мақомоти расмӣ дар Тоҷикистон аз соли 2016 шурӯъ шуд ва аз он сол вакилони парлумон ва кормандони иҳотаҳои давлатӣ пеш аз оғози кор савганд мехӯранд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад ки субҳи 30 апрел як ниқобпӯши мусаллаҳ ба бонки Эсхата ҳамла кардааст. дар вебсайти ин ниҳод омадааст ки бо иттиҳоми роҳзанӣ сокини 22-солаи ноҳияи Хуросон боздошт гардид. фарди муттаҳам бо ниқоб ва корду ашёи монанд ба силоҳ мусаллаҳ гардида ба маркази хизматрасонии бонки Эсхата воқеъ дар кӯчаи Сомонии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ворид шудааст. ӯ бо таҳдид ба кормандон 45 000 сомонӣ ва 2250 доллари амрикоиро тасарруф намудааст. вақте ҳамлагар бо гирифтани маблағ хостааст аз ҷои ҳодиса фирор намояд, кормандони бонки мазкур муқобилат нишон дода ӯро дастгир карданд. феълан тафтиши ин ҳодиса идома дорад. ва бинандагони азиз, дар поёни суҳбат нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистон ки барои имрӯз аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст. 1 доллар 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 60 дирам ва 1000 рубли русӣ 145 сомониву 80 дирам арзиш дорад. бо сипос аз якояки шумо дӯстон ки тӯли 10 дақиқа бо мо будед ва хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро аз ман Шалои Гулхоҷа аз радиои Озодӣ шунидед дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube. ва фаромӯш накунед ки ҳамаи шуморо баъд аз камтар аз 3 соати дигар соати 10 бо вақти Прага дар тақдими сархаттои рӯз бо хабарҳои тоза ва муҳим бозам аз Тоҷикистон ва ҷаҳон мунтазир мешавем. то он дам рӯзи хуб дошта бошед.